ट्रान्सपोर्ट सभापती महाशय, वाहतूक खात्याक ह्या वर्सा 296.75 कोटीची भरघोस आर्थिक तरतूद केल्या. सभापती महोदय, माझ्या सरकारान कदंबा महामंडळामार्फत माझी बस योजना चालीक लावपाचें निश्चित केला. भौशीक येरादारीच्या चडांत चड वापर करपाक प्रोत्साहन दिवपाक तशेंच शहर आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी भौशीक येरादारी जाळें घटमूट करपा खातीर कदंबा महामंडळाच्या खाजगी बस मालका कडेन कॉन्ट्रॅक्ट करून ताका दर म्हयन्याक निर्धारीत भाडें वितरीत करतले. हाची अंमलबजावणी खातीर 25 कोटीची तरतूद केल्या. Speaker sir, in order to allow the tourists to have the comfortable movement across the state, the vehicles entering the Goa will be thoroughly checked at a border for the documents and will be given a unique sticker to affixed on the vehicle. Such vehicles not be harassed for the documents anywhere in the state. Speaker sir, in line with the vehicle scrapping policy announced by central government, I propose to incentivize the public transport operators for the replacing their old vehicle with the electrical or CNG fuel based once as a step towards the clean environment. Speaker sir, in a major reform to make the transport sector cashless, I proposed to implement a prepaid card-based ticketing system in Kadamba Corporation on all its routes and which will eliminate the cash handling. Due to this, the citizen will also able to use the public transport at lesser ticket price. सभापती महोदय, वाहतूक सुविधा सुसृतीत करपा खातीर म्हज्या सरकारान बस मार्ग, बस थांब्याचे डिजिटलायझेशन, स्मार्ट सिटी वरवीं अर्बन मास ट्रेजिंग कंपनीच्या तयार केल्ल्या व्यापक मोबिलिटी येवजण चालीक लावप, स्क्रॅपिंग धोरण अंतर्गत वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र मेळोवपा खातीर PPP तत्वाचेर स्वयंचलित चाचणी केंद्र स्थापन करप अशा धोरणाचो अवलंब केला. सभापती महोदय, माझ्या सरकारान गोवा स्टेट इंटरीम कॉम्पेन्सेशन रोड एक्सिडेंट विक्टीम 2020 योजनेत बदल करपाचो प्रस्ताव मांडटाना wherein the income limit will be increased to enhance the coverage under the scheme. Speaker sir, I propose to provide 1,000 taxi vehicle to the taxi operator with the zero investment under Goikar Taxi Patrav Yojana. सभापती महोदय, फेम 2 योजने खाला गोय राज्यातल्या वेगवेगळ्या मार्गाचेर AC बसी पणजे स्मार्ट सिटी मिशन आणि गोय मुक्तीच्या 60व्या वर्साचे औचित्य साधून 48 इलेक्ट्रिकल बसी मंजूर केल्यात आणि जून 2023 मेरेन ह्यो सेवेत रुजू जातल्यो. To purchase new buses, I have made the provision of rupees 31.92 crores. सभापती महोदय, येरादाराची गर्दी पळोवन येरादारी नियमाचे उल्लंघन केल्यार वाहनां बुक करपाक एक मुखेल हुस्को आसा. देखून ह्या संबंधी माझ्या सरकारान अशें उल्लंघन रिमोट एन्फोर्समेंट वरवीं तपासपाचें थारायलां. ह्या अंतर्गत अंमलबजावणी अधिकारी रिमोट नियंत्रण कक्षाक बसून उल्लंघन तपासतले आणि उल्लंघन करप्याक चलन जारी करतले. Speaker sir, my government will introduce the intelligent transport management system wherein the bus and other mode of the last mile connectivity will be integrated on a user-friendly platform so that the commuters can utilize the public transport instead of their own vehicle.